Gasa, itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan kada kayo ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Madulangan ngal daw ti orayan, kasangay mo mata, nanak ko. Ay, way nga rod, mama. Sapay bisa kiti trabaho. Di ka di madanaga, nanak ko. Adamat ni Kumarek Linda akadwak amang isagana iti amin, no bilang lang. Sa bagay matkidi, mama. Wano, ayabak dagiti kakasinsin mo. Sino ak kakasinsin ko ti ibagbagayo, mama? Kat desra kan Veronica. Kunaklakit din o daya adona ti bagbagayo, mama. Anyaga po nga wisak day dyan. Ay, mangimbabayin lang, mama. Nakababayin nga umay pasalsali dito eh. Kat amuyo mo ten, tunggal kasangay ko, at umay dagiti kakadwa ka nurses. Wan ka di, anak ko. Saan ko nga awisan, dadona? Oh, da kayo magkaya, Manong Ben, insan. Ay, di nakman auawagan ni Tinsan si Kadona. Ha? Nurse Venus ti awag dagiti tataw kanya. Gayam kuman wano dagiti akin amamu kanya. Ngamsik ka, insan kun kunamkid din. Ha! Uray lang na pleng tilapayag ko. Anya? Kanayon mo nga imula iti panunod mo. Nga awan ti insan mi akasken ka. Mawatam? Ha? Iso pa nga asim man. Di nakawawagan iti insan. Nang runa no iti kaadwan ti tao. Nakababain no da makangag salbang. O na yan ti kasinsin mo, anak ko. Ayun nga rod, tatang. Nalabos ti panagsasauna. Uray nakla pinabainan iti kastaunay iji paglakwan. Ala, bay amlatan, anak ko. Di mulatan ikaskasaw. Makapasair itirik na, tatang. Nang runa, kat kasinsin ko pa'y mat amis mo. Awan mo't ti mapukaw ka data. No saan da ka nga ibilang akasinsin, anak ko. Kanya ngay nga raw. Saan tamot ang mabaling nga ipilit ti bagita kadakwada? Ay, sa bagay mo't kit di ah. Dahito'y ti kanayon mo at andahanan, anak ko. Awan ti makaabak iti tao anapakumbaba. Tatang. Isu nga urain niya pa iti bagbagada. Makapasair man itirik na. Bay amlata. Panunutim latan asaan amay maysa ti aldaw. Nagsakit at talaga tinakam ko iti dayjay akasinsin ko, Marlene. Ay na friend, bay amlat na. Saan aday di akasinsin mo ti makadadaal iti aldaw mo? Ay, bayam ati panawan ti makaamu kadagiti tattao akas iti kasinsin mo anagalas ti ugali na. sa bagay mo't kit di ah. Ag-focus ka pare iti bagim. Ayun gayam, saan ka di nga itaalawas ti nagsaritaan ta ama pantagyan rol? Ha? Wan gayam anya. Kat mapantan inton bigat. Un friend, masapat na tapno masapat amat amalpas. Wan tapno makaawid damot lang amasapa. Tapno adapay oras kong agsurat iti script ko agasat iti biyag. Un friend, tapno makapurchase akmat lang iti lakok dito store ko. Kumusta ti panag-enrolyo anak ka? Ayos lang, tatang. Kahit inton kaano nga iti Sir Rikyao. Into no September 3, tatang. Ne, dandani mo na. Uwan nga ron, tatang. Iso anas kan nga agagatak nga agtrabaho. Tainton mangrug iti klase mi, magudwagudwan to ti oras ko. Uwan anak ko. Mala, kabailam day ta. Si Kapay. Agyaman na, tatang.
Amo yung mama, nadamag ko ang nag-enroll ka ni Donna iti caregiving. Ha? Ni Donna? Nag-enroll iti caregiving? Wen mama, nangag ko kadagiti karuba. Kadwa na kanu ni Marlene agayam na. Jay pada namat lang a poor. Anya? Hay, ag-enroll lang aruden, caregiving pa lang. Di naklatuladan a nurse. Ha? Makapayla ka talaga. Makangimpapay na kasinsin. Ay, goodbye amlata. Anya nga rood no iso lang ti kabalan na. Sa bagay, no bilang ta nursing dalayan na, gastos pa lang, amok at di na kabaylan. Katuan mo. Pangalan ko man ni Anthony ti busbusan ti anak na no bilang lang. Ay, awan mama, amangan no ma-stroke nila kay Anton kapiti tuition fee. Eso husto lang kinido na ti caregiving a kurso. Taiso ti kabalan da. Nasayata na Granata, Ben. Ha? Hoy, di mo man dadailan daltaw ko si ka Henry? Ha? Ibagamo no anyat ibagam, tagawit akmetten intun madamdama. Nangag ko nga minitaya pagsarsaritaan da ka, dagiti kakadwata nurse dito eh. Pudno ka di, binugkawam ti may sa pasyente. Ha? Wen, pudno binugkawa. Apay, anya ti parikot mo? Anya? Saan arumbang da yung naramid mo? Amo mat, kas may sa nurse, kat saan arumbang da yung? Kasanumat ngamin, ipapilit na tam muna. Mawatam ko maa, tadakit nga rin ti marikrik nana. Kumparakan ka. Ay, basta, no siyak, saan nga agbalin ti kakasjay nga ugali ti patient? Ungtat no siyak. Amuyo ma, istrikto ang. Apay akasta tilang nga managawid, anak ko. Marurutak man, mama. Tapay? Nakaungat ang kami ni ti may sa patient. Nagtangkan tumay kami ti ulo na. Binugkawa ko na. Anya? Sana mabalin ti kasadyang ipapilit na ti kayat na? Anya? Kahit anya lang ang timakuna dagiti kakadwa ba, nurse? Anya pa'y ngay, padasan da ti sumanao. Tay iraman ko iday ti pungtut ko. Isu nga ruta nagawid akon. Tadyak kaya't nga adapay ti unget ko ijay. Tamang ano anyampay ti may pagpaga. Nagalas a talaga ti ugali dayjay abakla, tatang. Ha? Asino ti ibagbagam anak ko? Asino pa'y kuma? No saan ani Ben? Ha? Apay man ay? Imbaga ni Manang Raquel kanyak, anapan kanu gimatang iji tersena na idi kalman. Katkatawaan na kano? Anya? Agasam man, uray ti panagadal kumanen, katkatawaan na. Caregiving laang kano, kumparakan kwa na alisensyado a nurse. Anya? Kasta timbaga na? Wan tatang, kasta unay kanu nga rod akatawa na. Hunayin day dyan nga anak ti kabsat ko abak nang. Apay adidalat tayamanay nung nakaturpos da. Saanin ang masapul akatawan da pay laing ti padad at tao. Day nga rod tatang. Hunayin. Noan niya launay a klase ti panagpampanunot ti agda kadakwada. Saan laang ajay may sa pasyente ti binugkawan dayjay anar, sir. Ha? Kat oray na ti pasyente may, kat binugkawan na idi namin san nga aldaw. Anya? Kan saan laang aday ta? Oray di aday jay las abed. Binugkawan na mo't laang. Nagmadingarod direk na di watcher na. Iso anak ko na nakanyak nga idarum na dayjay anars. Iso ti pagsasaritaan da dito idi kalman. Pag titinulungan da kano nga idaram.
Sila ang dagiti pasyente kan kuana. Ay, unay mo ni Ben. Saan anasaya at dayjay nga aramidan na iti pasyente? Rumbang kumanga iso ti makaawat. Dahi tangarot na. Imbis ko mga iso ti makatulong. Saan may? Bugkawan na mo dagiti pasyente. Saan na ko mga usarin ti kinaners na. Tapno aramidan na ti kasjay ka dagiti masakit. Si kaming ganit ti masabat ko, Donna. Ha? Siguro, mapan ka ag-eskwela niya. Nurse Venus. Ay, wow! Kasta di kaya't kung ayawag mo kanyak. Nagmayat ating ganitila payag. Kaya't ko lang ay bagakan ka. Akat katawaan ka iti panag-eskwela manen. Anya? Anya kumangay iti magunod mo iti dayta caregiving. Insan. Shut up! Di nakawawagan iti insan. Kunakman, sanaya! Sorry, Nurse Venus. Ngam saan mo kumamot at agibasitan ti caregiving? Iti kinaado ti tattao. Si kalaang tinakangagak, alaang laangam ti caregivers. Katisumat, just. Saan? Akas la kanya a nurse, ha? Anya? Ala Wanan no iso ti ammom, Nurse Venus. Sapay lakuma. Nadadaal man ti aldaw ko, gapo iti kasinsin ko, Marlene. Ha? Apay manan, Donna. Nagsabat kami ngayon itay. Kasta unay ti panangkat katawa na kanya. Anya? Makapainsultumat ka, ti kasjay nga aramid na. Bay amon, kas iti kanayon nga ibagaday dinanang ko. Bay antayo lang kano dagiti tattao amang katkatawa ken mang tagtagibasit kada tayo. Ta saan nga amin nga aldaw ket kukwada. Sa bagay matkit di Bay amlaeng nga agkatawa aginggat kay kayat na. Kukam tumat ti maudi apaggaak, Donna. Ano? Kasta timbagakin ka da japaket? Ay, saan ka kuman nga gungit? Panunutom kidi kan amerisa man na imbag ang nagbidot ka. Ay, saan? No para kanya, kasayatan nga ramidam ita. Kit mapan ka agkid daw iti pamakawan ka dagiti pasyente a binugkawam. Ken naibabain mo iti ward. Ha? Di mo kumamot lang dagiti pasyente. Nang runa dagiti watchers da. Ngamin, amo kakabailan da ka nga idarom iti inaramid mo. Awan ti makaaramid kanya kiti kasta, Henry. Never! Anya? Ala, adakin ka dayta. Ngam no ituloy dati panangidarom dakin ka. Kit maikatan ka iti lisensya. Makamu ka. Awan matirumpa nga pagdanaga. Gapot to confident tak nga awan basol ko. I just did my part, you know. Part? Saan aparte ti kinaners tapno mangbugkaw ka iti pasyente? Tandaanam dayta. Isumat ti madamdamag dito lugar tayo, tatang. Anya? Isu lagayam ngay gidinasabat ko ni Muna. Kat dinak pinansin. Kat pinansin ko pa. Agparparikot siguraw. Uwan, tatang. Saan la kano amay sa awatcher ti pasyente iti ospital apag trab-trabahuan na tinag-file iti kaso kontra kankwana? Aduda. Anya? Naggalas ngamin ti ugali dayjay abakla. Usaran naman ti kina-nurse na. Tapno mang tagibasit iti pada na atao. Na yan daya kasinsin mo. Kasanaw, numaikatan iti lisensya kas may sanars. Gapu iti kas dyan nga inarabid na. Kat, anya ngay nga rod. Basol na atatang.
Nangato ngamin ti panagkita na iti bagina. Isu akas jay. Anyat amo tayo. No isu ti wagas, tapno maamiris na, asaan anasaya at nga usaran na tinagadalan na. Tapno mangibaba iti dayaw, ti pada na atao. Awanan tinamnamak, mama. Awan laban ko iti kaso. Ha? Ay, namnamae ko na may katana kiti lisensya. Kat saan ako na makatrabaho iti uray sa dino a hospital. Anya? Anya nga rod, mama. Dahito siguro ti dosa kiti amin asana na sayat nga ramid ko iti pasyente. Anak ko. Nagsakit a panunuten. Ngaman niya nga rod. Aklo naklatan tawa na talaga ti laban ko kadag iti lima alang idarum kanya. Una yun, anak ko. No, apay mo't ngamin, akasta ka kadag iti pasyente. Mama, aklo na kasyak tinagbidton. Inusar ko ti kinaners ko. Nangato ti panagkita kiti bagig. Gamita, siyak matlang ti bimagsak. Kasano nga rod itahan, anak ko. Pagtrabahwam nga eh. Makamutitan, mama. Magsapulak tulangin iti sa bali. Kamaudyanan na tatang. Manulaangan alawas, maka-abroad akmatan. Ay, huwag nga ron anak ka. Kasla ka ano lang, hindi nag-enroll kay tikirigivang. Ngamit ag-abroad ka. Wan nga rod tatang. Maitrabahok matlaangan, ti kakaiso na nga inadal ko iti innam a bulan. Ala, anak ko. Kaya agsingsingput kay jay Wan tatang. Kanayon ko matalaglagi pan dagiti kanayon yung nga ibilbilin kanya. Agyaman aknukasta. Di mo liplipatan ti kanayon ko ayunay unay keng ka. Nga iti amin abanag ken gundaway ket napakumbaba ka kuma. Wan tatang. Dayti daytoy abiyag anak ko. Awan ti makaabak iti tao napakumbaba. Kasaya at nagranata kapsat. Ha? Amagano nawaya kayo inton malam. Umay kayo ijibalay. Ha? Taapay. Ada mo pasit asagana ni Dona sakbay ti flight na inton umay alawas. Kasta ka di. Wen, kapsat. Umay kayo ta pagsasangwan tayo mo't at isagana na. Pakibagamkin ni Ben na umay Mike. Alawan, kabsat. Umaya. Adda ka matgaya mo, anak ko. Well, mama. Ay, makabannog matagtrabaho. Anya ngay nga rood, anak ko. Aganos talata. Mama, mabisbisinak. Nakaluto kayo ka din. Sana kun nagluto, anak ko. Napanak ngamin nakipangan itay ijay ayanda doon na. Kat adamat impayawid na kanyak amakan. Ha? Anyat okasyon ni Jenda doon na? Nagluto damat tagabrod mat gaya man. Anya? Wan, itrabaho na kanumat ti inadal na kas caregiver ijay Norway. Flight na kanu inton o may alawas. Kasta ka di, mama? Hay, naimbag pa iti kasinsin ko. Si kamat gayam,
Insan Venus, ay, Nurse Venus kunak kuma. Ha? Nakaawit kamit gaya man? Uwan, naikanak mo't iti 2 bulan a bakasyon. Uwan gayam, naimpagmanta saan kan a makaungot kanyak ita, ngaw-awagan ka iti insan. Idi ngamin kat kasta unay apungtot mo kanyak. Si kakit di mat insan. Pasensya ka kung may ti panang tagtagibasit ko ken kay di ha. Amom, mababai na kita ken ka. Ha? Amo kinsan, naglablabay sa kidi. Ngamit ha, kaslawan pa yung tirupak ni parang ko ken ka. Lang-laing iti kurso ma caregiving. Ngamit ha, adayo na pimpintas ti biyag mo ngamit siyak. Awan day jay insan, si kakit di man. One thing I learned, iti amin abanag kat kinapakumbaba ti kang runaan. Anya mo tinaragpat mo iti biyag. Nurse ka man, wano kalaingan a doktor. Saan kumanga iso ti usaram, tapno na babati panangkitam, kan tagibasitam ti tattao. Kan, kayat ko lang ipalagip kan ka. Iti kaano man, saan alaang-laangan, wano just ti kurso a caregiving insan. Nangruna, kat iso ti in-demand ita. Husto kay di dayta insan. Siya kalisensyado nurse. Nagbalinak mo na para dalos iti kuko, kanagkulot iti buok, agkulay iti buok. Ay, sinayang ko, tinadal ko, kapo iti kinangatot iti tayab ko. Adal day ta kada tayo insan. Lipatan tan tinaglabas. Tinapatag, kat naka-Ameriskan. Umay kakit di iti balay no adawayam. Tamapantaman agsamgyupsal ijay town. Ayabak tumutlaang ni Sir Silver. Jay teacher ko nga iti caregiving idi. Akanawin amang ibaga, a humbleness is the key to success. Anyaman tinaragpat iti biyag, saan ko mga usaran tapno tagibasitan ti pada a tao. Kanayon tay kumaalaglagipan, nga awan ti makaabak iti tao, anapakumbaba. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo, Gasa iti biyag. Insurat ni Donabel Aran. Isang sagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.